ми нахуй живем. Опа, ебать! Pada Jumat 3 Februari 2023, sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram. Dalam video pendek tersebut memperlihatkan dua orang tentara Ukraina sedang berlindung di dalam lubang persembunyian mereka. Satu di antaranya mengabadikan momen tersebut, merekam suasana perang yang semakin memanas di area itu. Sesekali terdengar samar suara rentetan ledakan yang berada tidak jauh dari tempat mereka bersembunyi. Rekamannya diambil di wilayah Ugledar tersebut menyita banyak perhatian warganet. Tak sedikit warganet memuji sikap tenang yang ditunjukkan militer Ukraina saat serangan demi serangan berlangsung yang bisa saja membahayakan nyawa mereka. Це хуйово. Вони зараз закидають. Опа, єбать. Насипають зараз, поняв? А потім ліють. У мене теж, але він в мене трохи клине. Отак ми нахуй живемо. Опа, єбать. Прильот. Опа, ебать! Пошел! Макс, не біжи! Бандиты, да? Опа, выход! Опа, ебать! Заебись! Опа, ебать! Сказали пацаны, що тут днем пизда. Вот она приходит, мне уже похуй. Это 8 утра. Да, это только 7 утра, нахуй. Опа, ебать! Це хуйово. Вони сейчас закидають. Опа, ебать! Насипають сейчас, понял? А потом ліють. У мене теж, в мене трохи клине. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!